Professor Ephraim Kamuntu agambira ebyobwabire tayayire Busobo Secondary School muri Kashozi Division Shema Municipality ha mukoro gwo kujaguza obusinguzi bw'ebibuzo ebya senior ya mukaga abo kurata ekintu kecho on private sector nibache konka bamwe bashomeza ngo abana bahike kubarahike abana babarete babahereze fees biye mu maguru mbone mumukire girishomero kashanga hari ibintu bata examining konka nebintu bikura muntu nka music nibabasa kutagiye examining konko manya kweshongora ofutero mpira twagwa examining manya ofutero mpira. That is holistic education no yeso mwana never takore exam chimwa talent ye kuri cyachikorwe aba bintu ino boneri 18 kandi nasima bamukwatireho kuhika yansi simisho muri ya Busobo Secondary School because laboratory yiteitment meram kine chitarmu computer lab ine wifi byana bukoraje library free stocked mwene buri kimwe cyo nakibende chebwo mbwire yenda kusima hanga abwecho abana umwana w'ukubanza oyembere akozire jabone 18 kandi n'umusayansa wa kabiri nawe n'umushyikiye yiri kuna mushanga nawe n'umusayansa n'abandi bakozire je munonga tenda kubasima munonga emico ya higuru so burumuzire we no rukutumanya takabara kuri umwana w'isi kandi abatakatumanyire mbweno icemico icyo kwega icyo kurya icyo kureberera beji iyo tubyebembeza munonga gasha kwa mayi kwa tuachiri